Dofopa medawase se wode wa fidie na to kasamfoni afidie efe no Adom TV yaje yeso ye wade oye se me wo hwe badwam dwumadie me wa badwam ahemfie ya me de chiame e wa ahemfie ha me di amje so e ya Apostle Dr. Nita Kotego me da asese wodo afidie ato a medical ka che se wa brabom a wo bo bibia mo abrabom kosi se wo bedua no wadwe proso. Everything that happens in your life first is a seed sown on your mind. Minim pakotete wo. Minim nyoma wa famu. Minim ahohia wa komu. Minim obra wo namu. Ni nyina mu ono asodua babi o wadwe proso. Na bibia nkyere se duaba no ntimi ntutumu enyi ntumu. Ote na meka na so na no anji nweso osi ni mitie o na we ka se mi se ubokoko atodwe ane ma yafu nweso na adwene a wo dwene ifu koda abrembesi na dai enya ade asabe yentimi ntu ase sabe dua odum meka se mre bi na nweso kwan no na dua bi sikwan ne fifi na manfo ma excuse dua we ebosom yentimi ntu na se yetu dua no ade bi aniwa wa abrabon wontimi nto ase sanso na adwene bi aniwa a wontimi nto ase ye bebre na asasam to ya obeti na no me dey am not good enough me dey me nsem fata I don't have what it takes me dey the best ade me ni bi because I've not been to school before it's say me dey me ko legonti it's say me dey me ko school ponti I don't have a helper me ni bo for who told you. If you are looking for the best helper, it's in you. If you are looking for the best education, it's in your mind. Open yourself to learn from others. Yeah? Abrabo sa nyoma na eta chira ase no enokure pa we adwen proso. Wo chira ase se wonsem fata enokure. Wo chira ase se wontimi a enokure. Wo chira ase se empo wonsem fata enokure na ebebem amawo. You can also empower yourself with a growth mindset to learn to add more to your life, to your knowledge, and to your skills. To learn to add more to those who you link with. Wabraba wubu ni nyina so eye nyansa adesua wosua eni empo nema wode wonsa ebeyo eni empo woni a woni won be atafre eni wabrabo hyehyede. If you are building your life, you want to build your mind, what are you looking at? Then I will tell you. But then I say, "Okay, Nkuranhyensem emre wo Adom so, ebe ye nhira ma wo. Wo firi ade na wo ba hwe. E de na wo tatie. Akoma be na wo tatie a ekenya wa adwene. Nyonko ben na on ne boko shata frɛ. Ebe kire wo daache. Enti wonim. Makenka ni ma bebre e fa adwene bebre ho. Na me fa adwene bi a ekenya wo da bi a frɛ ne Yesu. Ono na ekoto se yeso obi awu o se owu wada bisa kante wunya correct wo obi a wawu a yesie no nenan o si mesi wo wu na wada esaya adwene odwen ntine ekenya agide ne honhom bi wonumu e mo tie mo fafunu e mefunu no sore ye adwene a wodwe no e manioma ewu abrabom bekoso awu ana ebenyane ana na mesua wo sa de nemu wo se wadwen o se wabrabo awu a awu wadwen o se wade awu atete pasama bewu enema ewu abrabo hu se ada obenyane no eno ya mesua ewo Yesu sa enema na okan no so ebiom okọ sebe ayefro bi ase ena ensa asawase ena osensa na asa no mun se nsiomra na me fanye bobensa o hira bobensa no so ema bobensa no nsuo no so bega na bobensa doko wa abrabo mun nsuo awe wababa mu energy awe wababa mu asumdwe awe a eni obi ho ejina ensu a wo sagu adwen proso na ka ensu a wo sagu adwen proso a e nsem aka kire wa adwene na ebema wababa mu nsuo ebeda ne ensa doko Solomon nyansani oka se me se men kanche on de on so woni mi kin Solomon on ye se nyansani oka se me se men kanche o na otwo sa leta ne breme. Oh, Proverbs 23 verse 7. Mebusem etre eduonum yansa chichemunson. Proverbs 23 verse 7 say, "For as you think,
so shall you be. Kwan ofa so dwene no. Sa na baba mu ama wo. Solomon. He said, "When you say abrabo ayeboy, as you think in your heart, so are you." There's a clear contrast between the way the world thinks and the way you must think. If you are saying, "I dwene say menya ya menya yie." Dwene say menya yie a menya. Enya saying, "I dwene say menya nigye a menya honyade a menya nigye." Eboa, wonya nigye a menya honyade. You are saying, "I dwene say me de say menya ena menya." Dwene say me gidi a menya. As you think, so are you. Hwe oyere na hwe okuranim. Hwe nipa ne tia brabo mu ane bubra. Hwe adwuma wo ye. Adwene a wo fa ho no ena be bre wase. Ana be kenya wo na de sefata. Abusua, wabraba wo yoyi. Enfiri obi, enfiri bonsam, enfiri Nyankopon. Wabɔ de wa ba wiase ama adwene nyansa esusuye. Se nyoma be susu ho no ena be da nkwama. Ntimi de mesew se wabraba wo boyi. Wo susuye bi asusuye nsusuye pa. Susuye a ede ane je bre wo. Susuye gina wo do ne nokure so. Na susuye a sabe ekenya wabrabo na wabrabo kwa animu. Simple okumeto abrabo ma ensusuye a eya beguro abraho ne abufuo emmoa woda. Abribia no nyehunu se wabrabo nyina so e wo susuye a osusu ho. Maminya hai na mentonkra emfama osmosis na menkanche dani se won me don ase se wo de sound e baaye na men na Ernest na men ko production room na men na mi ame dofo ba ko pe Priscilla me se wa be hye ho me ma wa che na men na Thomas ni ade so ase na krakra men na Ejawebek na men ma kwan na empo badwam adwumadie no entanko so me da wase onu nyame entina